Posle velikih sportskih događaja i koncerata ostaju hiljade kilograma neiskorišćene hrane. Dobrotvorna organizacija Rock and Wrap It Up sada sakuplja tu hranu i deli onima kojima je potrebna. Organizacija obezbeđuje gladnima 100.000 obroka nedeljno. Na stadionu njujorških Yankija održava se utakmica, ali Sid Mandelbaum je srećan što nije tamo. Well, the New York Yankees have won the American League pennant in 2009. I dok se utakmica završava, Sidov posao tek počinje. Kao osnivač organizacije Rock and Wrap It Up, on je postigao sporazum sa Yankijima, jednim od njujorških bejzbol timova. Sva hrana koja nije konzumirana sa tezgi na stadionu ide za potrebe lokalnih građana. Oni shvataju da u partnerstvu s nama mogu da pomognu svojim lokalnim zajednicama i osiguraju da hrana ide onima kojima je potrebna. Kada se utakmica završi, hrana se umotava i sprema za dostavu. Večerašnji primalac je obližnja Woodcrest crkva, samo nekoliko blokova dalje od novog Yankee stadiona, koji je koštao $1,5 milijardu. Denise Pickett i volonteri u crkvi pomažu da se taj posao obavi. Potreba je velika. Prvi put kada je ova organizacija došla, nahranili smo oko 150 ljudi. Hrana sa Yankee stadiona će nahraniti mnoge građane Njujorka. Red se formira vrlo brzo. Hvala ti Bože za pomoć Yankija i organizacije Rock and Wrap It Up našoj zajednici. Mnoge porodice u njujorškoj četvrti Bronx živjele su generacijama u siromaštvu. Preselila sam se ovdje 1954. i ovo je prvi put da sam svjedok ovakve obilate pomoći zajednici. Živimo u ovoj ulici i to je veliki blagoslov da nam hrana bude poklonjena. Organizacija Rock and Wrap It Up osnovana je pre 18 godina da bi se nahranili gladni i da bi im se pružila osnovne stvari, poput artikala za ličnu higijenu koje poklanjaju hoteli. Sid Mandelbaum kaže da želi da se grupe koje pomažu siromašnima pored hrane fokusiraju i na druge stvari. Oni bi mogli da angažuju instruktore i osnuju programe za pomoć u zapošljavanju. Ovo je priča iz Njujorka, ali bi uskoro mogla biti i iz Barcelone, Birminghama ili Budimpešte. Mandelbaum kaže da želi da njegova organizacija počne da posluje i sa druge strane Atlantika, gde, kako navodi, evropski fudbalski timovi mogu da pomognu u borbi protiv gladi i siromaštva u sopstvenim zajednicama.